Sanibonani wengane zakwethu, ugodoleke lo okankomgodolo umfana, niyalwazi udaba. Ngane zakwethu, nanti ixoki, nanti iphixi lokugcina ngci uMacingwane. Macingwane wayekhona uNcamalala ezokweseka mhlazana icala lakho liphela lapha eRandburg eCourt. Usuyikhohlwe yonke leyo nto mfana. Wena ngizwe ucabanga ukuthi amabhincu uyawa-owner, ucabanga ukuthi amabhincu uyawa-owner wena ufana noRamaphosa ocabanga ukuthi u-own iSouth Africa. Yingakho uthatha imali ye-ANC ukuthi ufeze iy'nhloso ze-ANC, ulwe izimpi zo-ANC, bekunika imali uthengisa ngegazi lomuntu omnyama. Leli uNcamalala akazama ukuthi ufuna ukuthi umuntu omnyama ebuyise isithunzi sakhe, wena ulwa nalokho ngemali nje, ngesisu lesesikhala ithumbu wenza lento. Mabhinca nonke ngane zakwethu, ngicela ningayi kule nonsense le ningayi kule nonsense eyenziwa yilo, ngoba yena ugijimisa isisi ithumbu liyakhala bese qede efaka nina ey'ntweni zakhe azenzayo. Njengamanje ubaba uNcamalala ufuna ukutakula abantu abamnyama, yena bamfumbathisa imali ukuthi abantu abaye People's Park. Ngiyanicela ngane zakwethu, ngicela siyogcwalisana i-Orlando Stadium ithi iphuphume, sikhiphe ukusa lo otshela ukuthi uhlakaniphile, osebenzisa amabhinca ukufeza iy'nhloso zakhe. Mabhinca ngicela ningeneni la, Vakere, ibani Vakere lo utshetha uhlakaniphe kakhulu, utshetha ubona ngale kwelanga kanti ayikho lento yakhe. Ake nimphoxeni njengoba ethi unibize People's Park, sebemnikezile imali kwa-ANC ukuthi ayokwenza loya mcimbi njengoba enza kwi-EFF, nakhona ayenza into e-wrong futhi. Usefuna ukuyenza kuma-MK, never la kithi Macingwane uyezwa utshelwa yimi ugodole umfana kaNkomgodole, ngeke lento yakhe iphumelele. Siye e-Orlando la siyakhona, lo doti lo wenzayo ngeke uphumelele, nix, ngeke. Wena ufuna ukufeza iy'nhloso zakho ngamabhinca, ulokhu uthi umengameli wamabhinca. Umengameli wamabhinca makwenze njani? Anginabekana nodwa, sasilaphi thina nibekana kuthiwa umengameli wamabhinca wena? Mhlawumbe umengameli wamabhinca kini, hhayi amabhinca lawa agcwele iSouth Africa, hhayi amabhinca lawa agcwele emarenkeni. Alikho nje ibhinca elingavumela le nonsense oyenza la. Ufuna ukufida isisu sakho usebenzisa amabhinca, ufumbathisa imali, u-ANC ukufaka imali lapha kuleya ndawo ekude, sekufanele wenze yonke lento le. Hayi Macingwane, khohlwa Macingwane. Ufike kwangqingetshe-ke manje la kuphela khona istrati ngqi ekhoneni. Ufuna ngiyoke ngibona le nonsense yakho le izophumelelani? Ngeke iziphumelele lento le. Siye e-Orlando Stadium umhla ka-18. Mabhinca hlukanani ukusetshenziswa yilo ofuna ukufeza iy'nhloso zakhe, ofuna ukusuthisa elakhe ithumbu. I-ANC imnikeza imali. Awuyixoki, uyixoki Macingwane uyezwa, uliphendula mnyango njengabo laba be-ANC, uliphendula mnyango. Ngakutshela-ke okokuqala ngikutshela, ayikho-ke lento yakho ngikutshele khohlwa, wobuza mina uyokhotha la Macingwane uyezwa. Ngeke khohlwa mfana, fike ekugcineni manje, khohlwa mfana kithi, khohlwa.